I dobrodošli ljudi u još jednu novu epizodu. Ja sam David 1.8. Danas ćemo igrati Castle Crash. Kao što vidite, za ovu epizodu sam spremio otvaranje Giant Chest. U stvari ovdje se zove Great Chest. Krenut ćemo od Silver iz arene 3. Triplet i Lightning. Ok, onda ćemo krenuti od Silver iz arene 4. Golem i Meteor. Idemo na free chestove. Skeletons, to meni baš i treba. I ovdje imamo I sada ćemo otvoriti ovaj chest. I ništa specijalno. Više ih ne koristi. Statu. Ali sam dobio mnogo novca. I sada mogu da upgradeujem ove moje karte kao što je Archer Triple, Black Knight i nemamo dovoljno novca. Morat ćemo nekoliko borbi da odradimo. Idemo u prvu borbu. Ja ćemo sa skeletonima. Vama ide bomb. Ovdje ćemo ići sa piratom. Za ovu ću čuvati. Ne znam šta. O ne, nije dobro, imam protiv dve. Znam šta ću raditi. Ovako. O ne. Dobro, uspješno. Daj mi bombu i nije baš. Daj mi vatreni podmonte. Ništa. Mislim da ćemo da izgubimo. Ako ćemo da izgubimo, bar nešto da uradimo. I dalje nema ničega. Onda ću baciti Black Knighta. Nešto ga idemo. Nemam nikakve šanse. Mogu se preći. Ti ćemo... Nešto mi je... Nisam znao šta je da se pravi. Skeletoni. Sad ćemo najvjerovatni pirt. Da. Da vidimo šta ćemo dobiti. Ovdje ću. Vidite što je pričam baš mnogo, moram da se skoncentriram. Ovo je malo teže.
To postavit ćemo ovdje prvo. Mi će da uništi Black Knight ili pošao. Bacit ćemo. Onda ćemo bacimo njega. Nešto še Black Knight. Daj mi još ništa. Nisu da idem kada. Gledajte, Black Knight nema šanse. Ovo će mi uništiti. Morat ću se postaviti sa njegov pomoć. Ako ovaj stigne oko ovaj. Uništen je. Sada su mi šanse sa ovoliko healtha ravno ne znam koliko. Ako ima meteor ja sam izgubio. Kako mi ovako. I pobjed. Imali smo sreće. Odigat ćemo još petali ili dvajtali ili to za uvijek. Ćemo se. Ostavit ćemo skeletone. Ovdje imamo Reapera. Ako dođe do kola bacimo Rage. Neće to bacit ću. Hvala. Nemam što da bacim. Bacit ću ovo deo. Moram da malo što se stavim. Dobro, sad ću raditi krala skeleton i to bi trebalo da bude još 2 skeletona. Čak. To bi trebalo da bude još jedni iz ove kosture koji je spratno. Black. Не. Куда? Имам и долго сразу. И дома. Успел за мной секунду. Вот. Еще. Да видимо, дали сада имamo dovoljno. No, džemove zapriječujemo. I dalje imamo. Delnički kost. Shield. Mogu vidjeti. Ne, pa liste, ne ništa. Mi pa ne.
ako ne dobijemo sad prve skeleton izgubili. Jo, čekaj se pucaju. Pa, mislim da je bilo dobro meč. Inače, sljedeći klip bi trebalo da bude Balloon Challenge koji je izašao danas. Pa vidjet ću da ga snimim. I to bi bilo to od ove epizode i vidimo se u sljedećoj, ko će naravno biti Balloon Challenge. I doviđenja, ostavite like i subscribe, komentarišite klip i doviđenja, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!